1929 yıl tuğamın. 2 Ağustos 1929. Burlu'da, mektepni Burlu'da okup ettim. Beni matematikaga Zeynul'in Halilullah Hamidullah okuttu. Zeynul'in diyen abi okutusu siz hani bilmeysinizdir indi onu. İşitegine bilen. İşte bilesizdir. Ben de uğramında durdu. Zeynul'in İremillerinin ergesindegine durdular. Matematikaga muhabbet ulu yattı indi. Ulu yattı. Siz klas gel отличник bulup okugansızdır. İyi, yaxşı okudum. Şu soğuş vaktinde tüylemi okuduk. Anda bitinde biz mekteplerde yavı bitti. Bizim mektebini saklap alıp kaldık. Zeynul'in Halilullah abi direktörü. 14 kişi tamamladık mektebini. Yaxşı okuttular bizni. Şulay soğuş vaktinde olsa da. Gündüz okuyuz. Kis işe varabız. Tüngü işe de varabız tağı. Bunu bitkes, ben institutka girdim. İsterlige, sen okugan institutta okudum ben. Uşiteliski institutunu bittim, evet. Uşiteliski instituttanısın tağı pedagogisiz kide institut var bitinde. Pedagogisiz. Onu da bittim. Armiyak felenge bardınız mı? Bizni almadılar. Ne, soğuş vakti bitinde okutuslar gerek. Kim okulga kire institutka. Onu bilsin de armiyaya almayla. Anda 14'ümüzde biz barımızda institutka gördük. Fatkuli'nin arayla Timir yanımlarından bilesin bir kere. Şunun etisi bilen bir parçada oturup okuduk. Ulda institutuna, ilk institut bitti Ulda. 14'ümüzde institutka girdik. Küçlü klası bulgan. Küçlü, teröristler sürdüklerim. Neşençi yıllarına bittiniz bulayında institutuna? Burluğa sırası jiberdiler mi? Devlet, biz İmendeş'te okuttuk bir tur. Bilgen kok, min soraptar duramadı. İmendeş mektebinde direktör olup işledim benim. Şundan mektep saldırdım. Naila ben şunda Rus dilinden okutuğa kelgeni, şunda tanışıp evleniştik de. Naila ben yaxşı okutucusu oldu. Onu okutucular sıyızına yiverdiler. Beş rayondan bir kişi. Şurtiklim yaxşı okuttu. Şevra Gilmanova. Jurnalist. Jurnalistika okuta ol. Şevra Gilmanova. Bizne okusu ol, İmendeş'te de okudu. İmendeş'lik ol. İmendeş'ten zor kişiler çıkardık biz, okuttuk. Hatta Naila ben Rus dilinden okutam, matematikadan. Anda uzak yıllar işlediniz mi? Burada da 70. yıldan başlayıp işledik. Pensiyaga kaç işlediniz mi siz? Pensiyaga işlemedim ben. Şulay kebek şul menimde. Yok işlemedim. Biz şul soңғы выпуск bulganbızdır. İyi soңғы, iyi. Başka klas almadık. İyi. Sorap yürüdüler, okuttuk. Davay çıkarmayız deyip. Şundan 42 yıl okuttum. Maqtav gramataları da sizin indi... Maqtav gramataları da... Jiterlik zorlaganlardır indi. Okutuşlar var da yaxşı buldu, şurtiklim. Zeynul'in ettim de şundan Zeynul'in'e münevvere, bizden bile valişine merhaba pada okuttu. Bukanayev degen abi da okuttu. Şundan Viktor Vasilyevich Yumakayev degen bizge okuttu. Viktor Vasilyevich Rus tilinden, Viktor Vasilyevich. Ot okuttusu, orada şey okuttu. Hazır egzaminini biz Mundurdu bizde birlikte Rus dilinden представитель kelgen Seyit Baba'dan kelgen. İkinci yılga bu yaxşı okutkaç bütünümüzde Rus dilinden bildik bitinden. Bunda başkalar bir almaya kaytıp gittiler. Bir şavolnıkı bunda kelip birdi egzamin. Egzamin birerler Zilim Karan, Seyit Baba, Yalğız Kayınlar biz bunda egzamin birdiler. Burlu'da. Egzaminini birerler Koyda institut bitken okutuşlar var, şunda uyuşturalar indi egzaminde. Egzamin alırga bitinde doğru bilimli kişi gerek. Mine Burlu mektebinde qaysı okutuşlarını eski alasınız kile? Ben Zeynul'in Halil Hamidullovich. Ne onsa indi sizni okutkan, sizni bilen işlegen. İşlegen vaqtda. Siz bütünde uzak yıllar, 42 yıl okutuşuluk stajı bulga şimdi, şu zamanda indi. Sizni okutkan tügele, siz bunun bilen işlegen okutuşlardan. Kimlerini eski alırıyız bugünkü günde? Minevze pamik. Minevze, iyi. Bizde ezrekkina Rus tilini, ezrekkina alıp bardı ol. В основном bizde Zemfira Askarovna buldu bütünde. İyi. Zemfira Askarovna bilen de biz okuttuk, birge işledik. Orada yaxşı okutuşu buldu. Biz 10 yılda okuduk. Şul tiklim. Hitler bitinde Rusya'nı 22. iyunda bitip soğuş başladı bizge. 22 İslam'ı yaratmayayım deyip aytırga unutkanmı şekilde aytmadımdır ahırı. Şuna altınsız İslam'ı da yaratmayayım. Altınsında Nail Apan ölüp gitti. Altınsız kıyın orada.
Ana şu sislalarını min yaratmayayım. Jidi sanını yaratan min, jidi. Jidi sanı bitinde ol izgi san dip atala. 54 üleniştik, 55. yılını 13. Gıynovarda reis uğuruz oldu. 55. yıl diliminde. 48. yıl 29. sentyabrda reis Mars uğuruz oldu. Burada okubattık, institutunu Bişkek'ine tamamladı ol. Yaxşı okubatdı. Yaxşı işley. Gel bakvar ne gramatalar alıp tıra. Deputat etip de sayıladılar hani. Pensiyaga sıktı. Mına yaxşı 29. sentyabrda. Maras'ın bir oğlu var, bir kızı var. Onlar Turunif'ten institutunu bittiler. İşlep yürüyorlar, şunda yaxşı etip işlep yürüyorlar. Bazı da isenler kaytıp tıralar. Bana Ali reis kayıttı, reis İsterli'de yaşay atına sayın kaytıp tıralar. Bir atına Mars kayta, bir atına reis kayta. Da pensiyada, Mars da pensiyada, ikisi de pensiyada. Habib tabi da pensiyada. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Şimdi bu günlerde kurga şimdi. İyi. Zor baxit deb o'ylayman men. Sizning endi sizning tirishlik, sizning shulay durust tarbiya berganga ularınız da sizning ortdan atlab ketib o'tirarlar, boshqalarga o'rnak bo'lib. Rahmat ana aytganing uchun rahmat. Meni shulay zo'rlab berganing uchun o'zingni Allah zo'rlasin. Zo'rlay, Allohga shukr endi. Farishtalar qanotlarini jayib kina tura. 3 minut, 5 minut deganda kelib tajitdik mana Pribilskidan. Oy, o jiznay сразу tingladim, aytam mening bir jiznay bir ish bor, burlaga borasi bor deganim. 5 minut vaqt berdi bizga. Mında mekan ular amida. Mundalar, meni kutib o'tiralar. Kutib o'tirg'as, ko'p etib turamelga bir qopsi olma beriyor. Boksana kiresin, ko'rasin hali olmani. Buna ko'p bitur, yerda otlab berib bo'lmaydi. Buna qararsinlar. Sholaylar endi, sholaylar. Şolay. Baqtanga aytmayman, mana shu tipim reis baqsa bilan upravitelda yoqsitib, kavistlar tutgan, o'tirda pomidorlar işilib istin bek yaxşı oldu bu yıl. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Endi yılı yağmurlu yıl bulsa da bar narsada umda Xudayga şükür. İyi. Mana Ali boya radyodan haber ettiler. Şu Babiye'yle ikatna bola 15'inden so'ng dediler. İyi, şulay dediler. Şul 28 graduska tekin ko'tarildi deydi. İyi. Hava turishlar o'zgarib ketelar. Bundaga joylar o'tib ketganini kuzgi yilini g'ina o'zgararmiz. İyi. Anga g'ina berishib turmasmiz. İyi. Bersin Xudoy, yilsida bersin, sovuğunda bersin, yağmurda da kerak, qishida kerak degandek. İyi. Turmush shulay yo'lga bora. To'xtalib qolmas. Nendek tilaklarda qolasiz? Barısına da men o'qitgan bolalarga singa Samig'on. İşenlik tileyim. Ko'p salam aytam har birisine de. İşenlik tileyim. Eng birinchi sog'lik, boylik. İşen bulsalar bütün evde bo'lar. İşen bulsunlar. Menim kubuk 100'ga yetsinler. 90'da g'ina qolmasinlar, 100'ga yetsinler. Mening ortdan qulsunlar intalar. Quvib kelamiz endi Hamid abi, quvib kelamiz. Yarar Hamid abi, sizga zo'r rahmat. Bu intervyu uchun zo'r rahmat. Esenlikda qolayıq, baxtda, shodlikqa, muhabbatga ko'milibgina yashargasin sizga da, bizga da deganday. Oldagi kunlarda da hamanda shu bog'laringizning shodliklarına ko'milib, balalarining shodliklarına shodlanib yasharga yazsin sizga. Uchrashirga yazsin degan o'ylarda qolamiz. Rahmat sizga. Sizga zo'r rahmat aytaman. Mana meni zo'rlaganing uchun sizni Allah zo'rlasin. Shu tiklim zo'rlaysin. Rahmat. Yaxshi o'qidim, yaxshi ishladim, yaxshi institutda bitdim. Rahmat. Sizga rahmat. Siz shulay bo'lganga biz shulay. Siz o'rgatganga, siz tarbiya berganga shulaymiz. Rahmat. Hamid Abdurahimula men o'qigan klassda matematika darslarini olib bordi. Ham klass yetakchisi bo'ldi. Darslar ko'ngilli o'taydi. Ul baribizga da turli bilim berishga tirishdi. Bir vaqtda da bizni yaratgan, yaratmagan o'quvchilarga ayirmadi. Turli og'ir hollardan yengilgina chiqib keta turgan yo'llarni ko'rsata bildi. Shuning uchun biz anga ming rahmatlibiz. Bir zaman şulay Yegiz eli kızlar degan konkursga hazırlanabız. Bir işten ko'lmaklar tiktirdik, avul bo'ylab qo'lchatırlar jiyib yurdik. O zamanda avulda bek sirek kishininkina qo'lchatiri bor edi.
Безнең команданың исеме Лейсән Яңгыр иде. Көн йокламыйбыз, төн йокламыйбыз, олимпиадага әзерләнәбез менә. Хәмит абый безнең белән. Конкурс көне килеп җитте. Миңа калса, матур күлмәкләребезне киеп, кул чатырларыбызны тотып, Лейсән Яңгыр җырын җырлап килеп, чыгуыбыз өчен генә жюри агзалары беренче урынны безгә бирергә тиеш иде кебек. Бик матур килеп чыккан иде шул. Конкурслар башланды. Безгә калса, уен барышында алган безнең баллар да күбрәк булган кебек иде. Уйларыбыз буенча без үзебезне җиңүче ролендә күрә дә башлаган идек. Ләкин шул вакыт аяз күкне яшен аткандай булды. Безгә икенче урын бирелә дип игълан иттеләр. Жюри агзалары шунда дуслык җиңде дип әйтсә дә, бәлки безгә бу кадәр авыр булмас иде. Күзләр мөлдерәмә яшь белән тулды. Без котлауларны көтеп тә тормыйча, җылы-җылы йөгереп бүлмәгә кереп киттек. Шул ук минутта безнең арттан Хәмит абый килеп керде. Атаказ бөккәләрен канат астына җыйган төсле, безне кочаклап, "Кызлар, юк өчен кайгырмагыз, тынычланыгыз. Сезгә җиткәне булмады. Моны барсы да күрде. Сез җиңүчеләр", дип безне тынычландырганы бүгенгедәй күз алдында. Шул вакытта без, әле үсеп кенә килгән үсмер балалар, безнең яклаучыбыз бар. Бу гадел булмаган тормыш шупканында бер үзебез генә түгел икәнен аңладык. Бөтен көчне җыеп, үзебезне җиңүче итеп хис итеп, елмаешып, яңадан залга чыктык. Еллар узгач, менә шушындый китапка язылмаган тормыш дәресләренең фәһеме ниндәй зур булганлыгын аңлыйсың. Нинди генә хәлләр килеп чыкмасын, һәр чак башыңны горур тотып, җиңүче булып үзеңне хис итсәң, авырлыкларны үткәреп җибәрүе җиңелрәк дигән сыгымта ясаган идем мин шул чакларда. Хәмит абыйның монда роле бик зур. Яраткан укытучыбыз Хәмит Габдрахим улы турында сөйләгәндә, аның хәләл җифете Наилә Гариф кызы турында да берничә сүз әйтеп китмичә булмый. Шәһәр кызы булса да, Наилә апа авыл тормышыннан куркып калмый. Хәмит абый белән бергәләшеп, тырышып дөнья көтәләр. Бакча да үстерәләр, мал да тоталар. Балалары алтын баганаларына дөрес тәрбия бирәләр. Хезмәткә сөю тәрбиялиләр, эшкә өйрәтәләр. Уллары да әти-әниләре кебек бик тырыш, акыллы, мәрхәмәтле булып үсеп җитәләр. Бүгенге көндә Рәис абый семьясы белән Стәрлетамак шәһәрендә яши. Хатыны белән бер кыз, бер ул үстергәннәр. Икесенә дә югары белем биргәннәр. Хәзерге көндә балалары үз юлларыннан баралар. Марс абый семьясы белән Уфа шәһәрендә яши. Хаклы ялда булуына карамастан, нефтехимия заводында эшләвен дәвам итә. Балалары да әтиләре кебек нефтчылар булып эшләп йөриләр. Хәмит абыйның уллары да, киленнәре дә, оныклары да авылны ташламыйлар. Әтиләренең, карт әтиләренең хәлен белеп торалар, кулдан килгәнчә ярдәм итәләр. Хәмит Габдрахим улы турында репортаж эшләргә дигән уй башыма килеп кергәч, аның уллары белән элемтәгә кердем, киңәшләштем. Моны ишеткәч, икесе дә чын күңелдән ярдәм итәргә булдылар. Марс Хәмит улы бик урынлы бер хәл турында тиз генә сөйләп алды. Бер заман Бурлы урта мәктәбенең йөк машинасын укучылар урлаганнар дигән хәбәр таралды авылда. Без капчыкта ятмаган кебек гаеплене тиз арада табалар. Ул әтиемнең классында укыган бер егет була. Күптә үтми авыл клубында ачык суд утырышын үткәрәләр. Гаепле егетне утыртырга булалар. Шул вакыт әти класс җитәкчесе буларак сүз ала. Әгәр дә бүген суд бу баланы төрмәгә утыртырга дигән карар чыгарса, минемчә, бу бик зур яңгылышлык булачак. Гаепле кеше үз җәзасын алырга тиеш, монысы шиксез. Утыртып та куйдык ди инде бу баланы. Еллар үтү белән кем булып чыга ул аннан? Әйбәт кеше булыпмы? Әллә тагы да тәртипсезрәкме?
Бу карар белән без баланың язмышын тәмам юкка чыгармыйбызмы? Уйлап карыйк әле бергәләшеп. Бәлки башка төрле җәзада бардыр, ди әтием. Суд әһелләре бераз киңәшләшкәннән соң баланы төрмәгә утыртмаска дигән карар кабул итәләр. Бу хәлгә ничә еллар үтсә дә, әтиемнең бу изгелеген укучы бер вакытта да онытмый һәм укытучысының йөзенә кызыллык китерми. Бу дөрес тәрбия бирүнең нәтиҗәсе. Шуның өчен дә без әти-әнибезгә мең рәхмәтлебез. Алар белән горурланабыз. Үзебезнең балаларыбызны да шулай тәрбияләргә тырышабыз, дип сүзен йомгаклады Марс Хәмит улы. Алма агачыннан ерак төшми ди халык мәкале. Минемчә, бу мәкаль Хисамов Хәмит Габдрахим улы гаиләсенә дә кагыла. Еллар үтә торды. Быел минем бурлы урта мәктәбенең 10-нчы сыйныфын тәмамлаганга 35 ел булачак. Уйлап карасаң, бер кеше гомере. Шуңа карамастан, бар да хәтердә. Яраткан укытучыларыбыз, яраткан дәресләр, кызыклы хәлләр. Классташлар белән җыелып, шуларны искә алу үзе бер бәхет. Күптән түгел без яраткан укытучыбыз, класс җитәкчебез Хисамов Хәмит Габдрахим улының олы бәйрәме 90 яшьлек юбилеен үткәрдек. Миңа калса, кичә бик уңышлы килеп чыкты. Күпме хатирәләр искә алынды, күпме җырлар җырланды, күпме рәхмәтләр укылды. Хәмит абыебызның да, безнең дә күңел булды. Ничә генә еллар үтсә дә, мәктәп еллары, яраткан укытучыбыз безнең йөрәкләрдә аерым бер урын алып торачак, хәтерләрдә сакланачак. Кадерле Хәмит Габдрахим улы, төпле белем биргәнегез өчен, хезмәткә сөю тәрбияләгәнегез өчен, тормыш юлында маяк булганыгыз өчен, авыр чакларда югалып калмаска, акны карадан, караны актан айырырга өйрәткәнегез өчен, игътибарлы һәм ихтирамлы, кешелекле һәм кешелекле, олы йөрәкле һәм ярдәмчел булырга өйрәткәнегез өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез сезгә һәм иң изге, иң матур теләкләребезне юллыйбыз. Авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, балаларыгыз, туганнарыгыз кадер-хөрмәтенә күмелеп, сау-сәламәт тыныч гомер насип булсын сезгә. Имән ныклык, корычтай тазалык, гомер күзегезнең тагын да бер бизәге булсын иде. Алдагы елларда да бәхет дигән гомер юрганына төренеп яшәгез. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын, Хәмит абый.